Muhammad. Maukah kita bersama Nabi Muhammad? Mau. أحبه. Cinta ya Rasulullah. صلي عليه. Salawat dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Perbanyak Muhammad. salawat dengan Rasulullah. عسى أن يكرمك الله وتراه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu dan membuat kita bisa memandang wajah Rasulullah. يا رب أكرمنا برؤية سيدنا محمد. Ya Allah, muliakan kami dengan bisa. يا رب احشرنا في زمرة سيدنا محمد. Ya Allah, gabungkan kami. يا الله اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. Kami bersama Rasulullah dunia dan akhirat. واحشرنا في زمرته يا الله. Kami dalam kelompok Nabi Muhammad nanti ya Allah. وارزقنا كمال المتابعة له يا Jadikan الله. kami benar-benar mengikuti Nabi Muhammad secara hakikat ya Allah. يا ربي قربنا منه. Ya Allah, dekatkan kami dengan Rasulullah. يا ربي اسقنا من Ya حوضه. Allah, berikanlah kami kesempatan untuk meminum dari telaga Nabi Muhammad. يا الله اسقنا من يده. Ya Allah, berikanlah kami minum di saat tersebut dari tangan Nabi Muhammad yang begitu mulia. يا الله أكرمنا بمصافحته. Ya Allah, muliakan kami agar bisa mencium tangannya Rasulullah. يا الله أكرمنا بتقبيل يده. Ya Allah, mudahkan dan berikan kemuliaan kami bisa mencium telapak tangan termulia tersebut. لا تحرمنا ذلك يا الله. Jangan haramkan kami dari hal yang demikian ya Allah. ولا تبعدنا يا الله. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. كلنا يا الله Seluruh kami yang hadir ya Allah مع النبي محمد. bersama Rasulullah, مع النبي محمد. bersama Nabi Muhammad, مع النبي bersama Nabi محمد. Muhammad. نراه يا الله. Biarkan kami bisa memandang نراه يا dapat الله. memandang beliau ya Allah. نراه يا Nabi الله. Muhammad ya Allah. في الدنيا والآخرة يا Di الله. dunia dan di akhirat ya Allah. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. لا تحرم قلوبنا Jangan haramkan hati-hati kami ولا تحرم هذه الأيدي من مصافحته. dan jangan haramkan tangan kami untuk bersentuhan dengan tangan Rasulullah. نصافحه يا الله. Biarkan kami bisa mencium tangan tersebut ya Allah. هنيئا لمن رآه. Beruntung orang-orang yang bisa memandang Rasulullah. جميل Indah. جميل رسول الله. Nabi Muhammad begitu indah. جميل Indah. جميل Indah Rasulullah. حقا جميل. Indah-indahnya makhluk Nabi Muhammad. لو رأيته لم ترى بعده جمالا. Kalau kita bisa memandang Rasulullah, nggak bakal hilang keindahan Nabi Muhammad dari pikiran kita. كل جمال يضمر Semua keindahan akan berakhir. كل جمال ينتهي. Setiap keindahan akan ada batasnya. يبقى جمال حبيبي محمد. Tapi keindahan Rasulullah akan lengkap selama-lamanya. كأن الشمس تجري في وجهه. Disifatkan Nabi Muhammad seolah-olah matahari beredar di wajahnya Rasulullah. كملت محاسنه. Sempurna keindahan Nabi Muhammad. فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسف. Kalau ambil tidak sedikit bagian dari kesempurnaan diberikan kepada bulan purnama, tidak akan hilang, purnama akan terus selama-lamanya. ماذا تعرفون عن الجمال؟ Apa yang kita tahu tentang definisi keindahan? كل ما تعرفون عن الجمال لا يساوي جمال المصطفى. Semua yang kita tahu dari keindahan terus terang tidak bisa disamakan dengan keindahan Rasulullah. الله يريكم إياه. Semoga Allah menjadikan mata kalian bisa memandang wajah Rasulullah. Amin ya rabbal اللهم alamin. يجمعكم به. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan Rasulullah. وأن الاجتماع برسول الله Perkumpulan yang paling manis, yang paling indah berkumpul dengan Nabi Muhammad. ما أحلى رؤية رسول الله. Betapa indah ketika kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. سعود من رآه. Beruntung orang-orang yang bisa melihat Rasulullah. فاز من رآه. Beruntung yang lebih lagi untuk orang-orang yang bisa memandang. نجا من الغضب من رآه. Selamat dari amarah Allah orang-orang yang memandang Rasulullah. الله يريكم إياه. Semoga Allah menjadikan kita bisa memandang beliau.
Ya Rabb, nahnu wa iyyahum nara. Ya Allah, mudah-mudahan kami dan orang-orang yang hadir bisa memandang wajah Rasulullah. Amin. 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 Kabulkan ya Allah. Amin. Amin. Kam tashtaq qulubuna ila ru'yati. Betapa besar kecintaan kami untuk dapat memandang Rasulullah. Ya Allah. Warzuqna an nara. Kami ingin untuk memandang wajah. Fi hadhihi as-sahah al-mubarakah. Mudah-mudahan di tempat yang penuh berkah ini, في هذه الساعة المباركة di tempat, di waktu yang penuh berkah ini, نرفع أيدينا إليك يا الله kami angkat tangan kami menuju padamu ya Allah, أن ترينا وجه النبي محمد agar Engkau bisa memberikan kami memandang wajah Rasulullah. نجمع همتنا عليك يا الله Kami kumpulkan semangat kami untuk berdoa dengan doa ini ya Allah. ونجتهد في دعائك يا الله Kami berusaha sekuat tenaga dengan doa ini ya Allah, لنا رسول الله agar kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. يا الله 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 أرنا وجهه يا الله Perlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. ادعوه Minta kepada Allah حتى يريكم وجهه قبل أن يأتي الموت sampai sehingga Allah melihatkan wajah Rasulullah pada kita sebelum kita يا meninggal. رب لا تميتنا حتى ترينا Ya وجهه Allah, jangan sampai kami meninggal dunia melainkan telah melihat wajah Rasulullah. نادوه Mintalah kepada Allah. ادعوه Mintalah kepada Allah. اطلبوه يا الله 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 Ya Allah, يا الله نالوا همتكم يريكم وجه النبي mintalah agar Allah memperlihatkan wajah Rasulullah. واجعلوا هذا المقصد Jadikan semua maksud kita ini يا Ya الله Allah, يا Ya الله Allah, يا الله 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 Ya Allah, Ya Allah. يا الله 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 Ya Allah, يا الله 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 يا الله
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحيم Ya Allah, عسى يستجيب ربي. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Amin ya Allah Rabbal adalah yang paling karim. Alamin. وإذا استجاب ربي لهذا النداء نبيت الليلة سعداء. Kalau Allah mengabulkan doa kita barusan, malam ini kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. الله يسعدكم Amin ya أجمعين. Allah Semoga ya Allah Rabbal menjadikan Alamin. kita semua. الله يسعدكم أجمعين. Semoga Allah menjadikan kita orang yang أنتم beruntung. وأهل بيوتكم أجمعين Kalian semua dan juga في الدنيا والآخرة. Amin ya Allah ya Rabbal اكتبكم Alamin. جميعا مع النبي محمد. Semoga Allah mencatat kita akan menjadi pemberi yang di hadapan Nabi Muhammad. يا رب Ya Allah. لا ينقضي المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا جميعا. Semoga tidak selesai majelis kita melainkan dosa kita telah diampuni. Amin ya Allah. يا الله Ya ما Allah. أحلى هذا الاسم Sungguh indah nama ini. وما أحلى هذا النداء. Sungguh indah panggilan ini. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. لا تغفل عن نداء ربك. Jangan kita melupakan untuk memanggil Allah. كل ليلة ننادي. Setiap malam panggil Allah. أنت المستفيد بندائك. Kita Allah. akan mendapatkan manfaat besar dari memanggil Allah. أيقظ قلبك من الغفلة. Bangunlah, bangkitlah hati kita dari lupanya saat. يا حاضر Wahai orang yang hadir, يكفي غفلة. cukup lupa kita kepada Allah. القلوب غافلة عن الله. Hati kita jauh dari Allah. تمر أيامها ولياليها ما تقول يا الله. Berapa hari, berapa malam lewat kita belum pernah memanggil ya Allah. فإلى متى نبقى في غفلاتنا. Sampai kapan kita akan lupa terus pada Allah? يا الله Ya Allah. أيقظنا من الغفلات. Bangkitkan hati kami dari keterlupaan. يا الله Ya Allah. أيقظ هذه القلوب. Bangkitkan hati ini. Ya كفاها Allah. غفلة. Cukup bagi hati kita lupa dengan Allah. كفاها بعد. Cukup hati kita jauh dari Allah. قربها منك يا الله. Ya Kepadamu Allah. ya Allah. Ya Allah. وإذا تقربت من الصالحين تقربت منه. Kalau kita mendekat dengan kaum salihin, kita berarti mendekat kepada Allah. وإذا قلبك أحب الصالحين فقد أحببت الله. Kalau hati kita cinta dengan kaum salihin, berarti Allah telah mencintai kita. يا رب Ya Allah, Ya Allah. أعطنا ما طلبنا berikan permintaan kami. وسلمنا من الآفات. Amin. Selamatkan kami di dunia ini. Amin ya Allah. واقضي لنا الحاجات Amin Ya ya Rabbal Alamin. Alamin. كلها يا رب. Seluruhnya kabulkan ya Allah. Amin ya Allah. لا تقضيها Amin شيء. ya Jangan sisakan. كلها يا الله. Ya Allah. حاجات الدنيا بالميسرة. Hajat dunia mudahkan itu. Amin حاجات ya Allah. الآخرة بالمغفرة. Amin ya Rabbal Alamin. واجمعنا بنبينا محمد. Dan kumpulkan Amin. Amin ya آمين يا Allah. رب العالمين.